Assalomu alaykum tomoshabinlar muhtaram. Mana imroz 2 aprel yaqin ro'zi mohi sharifi Ramazon yaqin ro'zi است. Mana این barf omad. Men ne'mati tabiati Xudovand ofirdiga mana mohi aprel va mana این barf omadanishi. Mohi sharifi Ramazon hamma shumoyon muborak boshad va shumoyon همیشه تنسیات و خانه آبادی تینجی آرامی انشاءالله در روز ماه شریف رمضان زندگی هر یک خانمان زندگی هر یک خانه مسلمان همیشه خرسندی و پر برکات شود در ماه شریف رمضان چیزی که در بین یکدیگر خفگی و نافهمی بود انشاءالله یکدیگر فهمی شود کمک گپ زده کن در ماه رمضان من با نواری برفی من طبیعت خداوند همه شمایان بود در ماه شریف رمضان در ماه شریف رمضان شمایان همیشه به شمایان تنسیت و اهل اویلاتان به تنسیت و خانه آبادی زندگیاتان پر برکات خداوند خانه هر یک тамошобинон муҳтарам камакакча бо сухани асосӣ ба шумоён ҳамеша тансияту хонаободӣ касбу коротон дар моҳи рамазон ҳар як хонаи бародари тоҷик бародари мусулмон ба худованд пурбаракот диҳад дар моҳи шарифи рамазон замонаҳо ҳамеша тинҷӣ бо сулҳ бошад ҳамеша хона ки дар қатори тоҷикистони азизи мо сулҳ бошад тинҷӣ оромӣ бошад серӣ пурӣ гардонад мана акнун барои деҳқоно обу ҳаво дар тоҷикистон хуб шавад ҳосило иншоалло дуо кунем дар моҳи шаҳри рамазон серию пурӣ шавад имсол худохоҳад мана дар мана москва ҳозир мана барф дар барои деҳқоно обу ҳаво дар тоҷикистон хуб шаваду серию пурӣ шавад хони ҳар як хонаи бародари мусулмону бародари тоҷику аҳли олии тоҷик ҳамеша хурсандӣ бошад пурбаракот шавад ба шумоён ҳамеша тансияту хонаободи хайр то боздид.